paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Ay, awanan lako ni Marikwanang. Awan nga rodain. Maudin alako na ti sardinas sa ginatang ko itay. Ay, nasaya at mo't no naibusan tila ko na. Saan kumamot Awanan na ti asidaga paggatangan tayo no maibos tila ko na. Oo, isunto mo lang nga di na kayat tagputang. Dumot nga mindag iti umutang, adida mo ti agbayad. Ay, mapanakla gumatangan dita sa bali at tirsina. Nagado at tirsina dito'y kabildatan. Ni kagawad ko na nga minti kalakaan tila ko na. Oray pa'y, nasaysaya at matlaang numabangkrapan. Anak makimitig iji ilay banang. Agsagaysay kamot Pasapol ko ti pumada. Nagadupay laang dya ginatang ko a pumada ide. Ay busin, tingka gumatang. Nagbiitan. Ay, kanum samot dya pumadam. Iso ang nagbiit ama ibaws. Ramraman akla ang tungha. Anya? Win. Sumamit ka. No agtayo kan ti panagkitam inteng. Di nakpapabasulan Nagkuna aramanam ti pumadam. Maray, gumatangak man iti pumada. Ay, awanan tilakok, Maray. Uray may salaan. Naibusan Awanan di paggatang ko itilakok. Anya? Ingkay la gumatangan iti sabali at tersena. Ang masapul itan ni inteng ti pumada. Tamapan ka no makimiteng. Ingkalat ta gumatangan iti sabali at tersena, Maray. Maray, naggapwam? Di ta tirsina ni Mari Burjay. Ay, napangkagimatang dita. Katuna, nabangkrap mo't ti tirsina ni Marikwanang. Ay, di mo mo't ibagbagat ti kasta Taamangan no pumaysaw. Ay, nabangkrap at talagaan. Ay, ti ibagam, sapay la kumata maisalbar pay. May mayat ano saanan? Apay, pakaragsakam no mabangkrap ti tersena ni Marikwanang. Ay, katuna, di nantumula kaya ti agpautang, di nasaysaya at laangan ang mabangkrap. Ewan makimit-meeting no dyan pumada. Gapula ang iti pumada. Saan kan ang makimiteng? Maturog akla ang Naibos nga rod tila ko ni Marikwanang a pumada. Kan amin at tersena. Awan tila ko da. Nasursur ko aminan. Basta maturog ak. Ayan ni Kwarog. Kwarog! Abayantay. Mapan ka man langan ni Jaile. Ita ka din. Wan, taing kaigatangan ni Uncle Mau iti pumada na. Nagalasmot nga mintibuk ni Angkay no saan nga agpumada. Nangagbaw. Kung natumatkan ka. Bunan. At iti kwarta, Kwarog. Ing kaigatangan ni Uncle Mau iti pumada na. Nasga na paratakak pa iti agmanihaw. Tapno may gatangat ni Angkay ko iti pumada na. Emergency na ito yan. At agparpara along hair. Sarda nga akas toy. Mabalin ti aglugan? Ha? Ay, mabalin ames. Aglugan kan. Ay na, thank you, tada ka. Itayak pa yung agururay iti paglugan na.
Ayan ngay day dya akwarog a pinagatang ko iti pumada ni Inteng. Nay, naggatangan na aya maray. Imbaon ko nga ron ijay ilay. Tawan mo't lako da ditoy. Na mga nunapir dyan di tadalan. Huwin nga ron Ay, daytoy kat tinakas na no awan lako ni Marikwanang. Nagrigat ti agpailay. Nasaysaya at lataan no saanin nga aglako ni Marikwanang. Na, apay, talaga akagurguram jay kumarita. Ay talaga. Apay aya, Kasana, umot-otangak iti may sakilo laeng abagas. Dinakit din inikan. kasanumot nga men, Mare. Kat nagadon ti utang mo kenkwana. Oray pautangan naklata kumaa. Agbayad ka pa'y ngamin Jakmet pumanaw, jakmet itarayan. Ay, inakman kit di damagan ka ni Marikwanang. Noan niya agpay so ti problema na. Ay namaray, isupay apakaibusan ti oras mo, bayam kitdain. Ay, basta, bye-bye anak, Marituyang. Tatulungan mi kan ni Inteng, noan yaman ti problema na. Uncle! Aguray ata agal-alak pa eh. Sige. Ang apay nga itakalaan. Rabi imot gaya man. Ay, sana kung anapan nakimiting tawan pumadak. Nalipatak matuntim pagatang mo apumada. Napanak ngamin nakidate. Inununam tumatin nakidate ng tigumatang iti pumadak. Jak matan napuputan ti oras anggain. Nagmayat matgayam ti makidate. Sapay nagpintas di indate kaw. Marikwanang, anya aya ti problema. Apay bankrupt dahito itersenam. Ay, umuna arason, Mare. Nagadu ti utang asaan anabaybayadan. Ay, sa bagay. Ado nga mindagiti natiwad nga agbayad. Numero 1, itilistaan ni Marituyang. Iso nga ammum ton, di munto papautangan. Wen nga rod amare, kan may kadwa arason, immadon dagiti tersena. Ado ti kakumpetensyak. Sa bagay mo't kit di Iso na saysaya at salaangan no mangrike pa kaun. Ay, di mo ipalubos mapasamak ti kasta Awang nga rod ti pagpuuna kon mare. Umutang kan Tulungan dak Awan, tulungan da ka kan ni Inteng. Saan mabalin amang rikab ka? Kasapulan da ka, Mare. Tasi ka ti kaasit gan nga istor dito'y ayan may. Kasanong ata matulungan ta ni kagawan. Ay kat, agpanunot ka Inteng. Ay nanarigat tagpanunot no jak nakapumada. Anya? Iso ti sekreto ti kinasirip ko dayjay. Jay nasilang anapumadaan abuok ko. Ay, nagadulakit din nga ibagbagam. Ay, agpanunot kakit din. Nagadong amaw. Aguray ka, tayo nakusaran dya ginatang ni Kwarog apumada. Marikwanang! Lumabasak pa'y dito'y na bankrupt at tersenam. Ammom lang arod anabangkrap akon, ibagampay laang. Una, tapno mangagpay dagiti tattao. Saan nga rod arumbangay pukaw mon amudan. Anya nga'y tirik na tinabangkrap ti tersena na maray. Mapangkalatan iti papanam. Masapul pa'y ladamagam day taya. Agdamdamag aklaang apay dakas ay ati agdamag. Umadun tula tilakok Di kan to pulos pautangan. Kan di ka paadakan dito tersenak. Kahit nagkunangamin kan ka nga umayak topay dito'y tersenam, nagado amabalin ko apaggatangan kan pagutangan. Ada na panunod ko ang mabalin mo apagutangan iti pagpuuna, Maray. Ha? Tulungan nak, Kapitan? Una. Ay garanturan katapno dakdakkel ti maalam. Ay na, Kapitan. Agyaman nak nga rod no kasta. Ay, uy.
Saan na mabalin ang mapukawan no mabangkrap ti Tersina? Iso nga rod mo ti bagbagada, Kapitan. Jay pumadak launay maray. Importante day jay. Isuguna danton lakom. Ay gulpi man ti may sakarton a pumada. Kwarog, Apa yan, tay? umay ka man ditoy. Tada pang ibaunakan ka. Sa dinawan, tay. Ingka gumatang itiso ka. Unan, tay. Di talaangan asidig at tersena ti paggatangam. Takasapulak launay tiso ka. Unan, tay. Ato yung tisukaan, tay. Idisom di talamisaan. Antay. Nautangan yung matgaya man amin at Teresina dito'y barangay tayaw. Ha? Nagduduma ka no ti inot utang yaw. Na, kasano ang napasamak ti kasta? Kat saan kami mat nga imut utang ka ni Uncle Mau? Ni kanuna na to yung tinapan nagpalpalista. Imbabaon nyo kanumait. Anya? Isungado ti bayadan nyo kinianggal. Una yun day dya amarito yang nagaramid manang iti kalukwan. Nay, muklaw. Apay papanam ta nakaigam ka itiragade kan martilyaw. Mapanak di ta Tersena ni kagawad ko anang, nana. Ah. Mapan mo rakraken dyan na bangkrap at Tersena na. Ayun na, tawan mo't serserbinan. Saan? Apay ko maarakrakan mingay. Pangan-anwam ngay nga ruda taragadi kan martilyaw. Palawaan kan padakkalan mi kano di Tersena na. Nagko na. Ni kagawad ko anang. Da kami kadakwarog kan daddo mapay atanod titangdanan na amang trabaho. Oh, jakla mamatay. Pangalaan namot nga iti kwarta na pagparamid na. Awan to pa iti gatang na iti ilako na. Ha? Ingka man kita ang dagiti imbaga ni Kwarog nga utang ta kadagiti na duma-duma at Tersena dito'y barangay. Na katudyak mat imut utang. Ni nga rod marituyang, inyutang na ta. Ingka kitaan. Ang mga nunayunan pa'y ni marituyang dagiti utangan na. Ibagam asaandan apa utangan. Tersena ni Marikwa ng dayta. Wang. Da kami tinangaramid iti dayta. Nagdakulang. Naglawa ko naman. Siminta daw. Kandi erkon pay. Anya? Inton bigat. Sumangpeten dagiti adaw nga ilako na. Ado kulam? Wine, kumpletaw. Amin nakasapulan tayaw. Ginatang nan nga ilakaw. Na, pangalaan na nga iti kwarta na. Adda kwarta na. Oh, napansiguro nag-hold up. Anya? Anya? Uy, saan mo ta? Wano saan? Nagibulsa siguro iti pundo ti barangay. Di na maramid na ita. Kunak man no nalugin di Tersena na. Tapno amaw. Tinulungan da angkel kan antay ni kagawad kwa na. Apay manan a pinaayaban na kapitan. Kita am dagitoy utang mo kadagiti nagduduma at Tersina dito'y kabildatan. Naganbi ka ni ba ng timpal palistam? Oh, adaya mo. Dagita, nagatidog, Ay, kwa. Aklunag, ngayon no sarko tinagan nyo kinimariba ng kapitan. Apay nga usaram tinagan mi, kat adamot nagan mo, ha? Di da nga rod kaya't nagpautang nunagan ko ti palistak. Kat apay nga rod, anagan mi ti ipalistam. Naminsan lang mo. Naminsan lang mi. Saan da kaya't tinagan mo, Tanong mangagdapay laan. Kat saanin ang mapagtalkan? Ay, sus. Nalabas ka mga agsasao, kapitan. Ay, kabayadan dagiti inututang mo. Tano saan? Da kami kaniba ng timang idarumkan ka. Anday, saan da kanon akayat alakwan? Kan pautangan ni nanatuyang kadagiti amin at Tersina dito'y barangay tayaw. Kasanumat nga men, naglaeng nga agaramid iti kalukwan. Isu nga awanan ti pagutangan kan paggatangan ni nanatuyang. Ay, isumat lang ta aking basol, Kwarog.
Jak paikit di amo nulakwan pay ni Marikwanang. Kami mamag ti gumatang. Ay, wen, lakwan kayo amin. Saggagay sa laang atan eh. Jak ka ba ulan no agigiddan kay amin? Ni nanatuyang kasla kakasing at day tigay. Ay na, bye-bye ang daklaan. Tawan matiga tangkaw. Ay kakasing na. Marituyang! Ayan mau! Adak dito maray. Kapilang ang ko. Umay ka dito yan. Apay ngagpapaigid kaya. Mabainak ngamin kan kamaray. Kapukada gitim bagbagak nga kakadakis itikal labais. Ay, si kakit dimat. Umay ka. Tulungan nakman kit di ngaglakaw. Tatangdanan ka. Ha? Agpay sumaray. Ay nahagyaman Wen, tanay, nagadutag gatang. Ay nahagyaman maray. Kat pakawanan Tanay, inuy-uyaw ka iday. Ay na, si kamot gayam ti makatulong kanya. Suri amaray, kan thank you very much, thank you. Ay na, nanatoyang aya, madingamin ti kasta nga ugalim. Inuy-uyaw mo ni kumarem akwanang, ngam isumat gayam ti makatulong kan ka. Pag nakmamday kan. Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nun labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan.